Uburundi buri ku rutonde rw'ibihugu byatswe amaviza amwe yo kuja muri leta zunze ubumwe za Amerika. Ubwoko bw'ayo maviza akaba ari B1 y'abafata ingendo muje n'ubudandaji, B2 nayo ni y'abafata ingendo nk'abagenda nk'ingenzi, F z'abagiye kwiga niyo mu bwoko bwa G bafata ingendo bagiye kuramukanya canke bagiye mu manama, hamwe n'iya M isaba bagiye gukoresha ubwenge. Muri make viza Uburundi bwemerewe kuronka ni mu gihe ugiye mu bikorwa by'amasengero, mu gihe utumwa ko n'umukunzi wawe asizwe afise ubwene gihugu muri Amerika canke watobona green card hamwe n'izindi zikeye. Ibindi bihugu navyo biri mu mugwi umwe n'Uburundi ni Cuba, Laos, Sierra Leone, Togo, Turkmenistan hamwe na Venezuela. Impamvu nyamukuru yatumwe iyo ngingo ifatwa, President Donald Trump avuga ko ivyo bihugu bidafise intware ibereye kandi ko abava muri ivyo bihugu iyo bashitse muri Amerika badashaka gusubira inyuma mu gihe viza zabo zaheze. Ariko rero hari n'ibindi bihugu bitemerewe guhonyeza ikirenge muri leta zunze ubumwe za Amerika. Ivyo bihugu ni 12. Hatangura Afghanistan, Birmanie, Chad, Congo Brazzaville, Guinée Équatoriale, Érythrée, Haïti, Iran, Libye, Somalie, Sudan na Yemen. Iyo ngingo President Donald Trump yayifashe itariki 5 Ruheshi 2025 inyuma y'igitero gerutse kuba muri leta ya Colorado. Izo ngingo kuri ivyo bihugu zizotangura kuja mu ngiro kuva itariki 9 Ruheshi 2025. Nubwo biruko hariho abantu bazokwemererwa kwinjira muri Amerika bivanye n'ingingo kibajanye, na cane ibikorwa Amerika ifisemo akunguko. Nk'akarorero n'abakinyi b'umupira w'amaguru bariko baritegurira gukina igikombe c'isi yose kizoba mu 2026 muri leta zunze ubumwe za Amerika, hamwe n'abanonotsi bariko baritegura Jeux Olympiques 2028. Ako tamurezi nimufashe hano mu mbwire izi mbabazi wagiye kuzitanga nta kibazo ufitanye n'umugabo wawe. Yaravuze ngo mushingire ku mbabazi nahawe, ikindi ndemera amakosa nakoze nta cyaha nakoze. None Annette yagiye gutanga imbabazi z'ikinataregeye, aho Annette yatewe umujinya n'ikibazo cyo kuba yaratanze imbabazi, akaba yari yiteze yuko imbabazi zitangwa zikaba zitarabaye. Nimba uyu mugore yarahohotewe, nyuma yo guhohoterwa akajya gutanga ikirego, akabagarutsa praying a smart way, mukuri kw'Imana ari kurushaho gupfukirana ihohoterwa ribera mu mago. Akaba hari raporo y'abahanga yagaragaje yuko yahohotewe, nawe ubwo akavuga yuko yahohotewe, yarangiza akaba ari kuvuga yuko nta kibazo afitanye n'umugabo we. Ihohoterwa araryorosha ranariseguye. Udukunda burayumva Ikinyarwanda. Igitero cya kabiri kirabisobanura neza mu magambo y'ibinyoma, Imana n'Imana. So iyo none ndashaka kubaza muri iyi nkuru twasomye y'ibiri kuregwa ku mugabo we, yego n'amagambo n'ibinyoma, bintu ni bibiri, nta foto nta cyabaye. Urubanza barushyize mu ruhame. Uri kubeshya ninde? Annette tuvuge ko atahohotewe, yagiye kubeshya ubushinjacyaha ko atahohotewe, ubushinjacyaha nabwo bwira. Ndabashuje. Imihanda igomeje gushya cyane hano mu mujyi wa Kigali, bibaza ku mugore w'agafaranga ndetse na madamu we uherutse gukora ikiganiro kuri YouTube channel ye. Umunsi w'ejo nabakora iki kiganiro mbabwira uburyo yavuze, ndetse abantu benshi bakaba bari kugenda bagaruka uburyo yivuguruje. Ariko rero abarundi nabo imyigaragambyo bayigeze kure nyuma yuko bangiwe cyangwa se bangiwe kujya muri Amerika, dore ko bimwe mu bibazo ngo byatumye bangirwa kujya muri Amerika haba harimo ngo kuba abene igihugu bajyayo cyane bagiye gusura bene bo baba muri Amerika, maze ngo bakagumayo ntibemere gutaha. Ibyo rero ngo Donald Trump akaba ari byo yakuyeho mu rwego rwo kugira ngo agabanye abene igihugu baza bakaguma muri Amerika nta byangombwa bafite. Ikindi bagaragaje yuko ngo abanyagihugu cyangwa se ibyo bimwe mu bihugu byakuriweho kuba bitemerewe visa muri Amerika, aba harimo nyine n'u Burundi ndetse na Congo, ngo abene igihugu babo iyo bageze hariya ngo baba bashaka guteza umutekano muke, ibijyanye n'ubusinzi ndetse
n'ibindi byinshi. Ariko rero ndagira ngo twigarukire ku iyi nkuru cyane cyane ku nkuru iri kuvugwa kuri Gafaranga na Murava. Witwa Jihadi ku munsi w'ejo yakoze ikiganiro maze yibasira witwa Annette Murava avuga yuko ngo yakinnye umukino utari wo, nyuma yuko ngo yatanze imbabazi ngo kubera iki yagiye kuri kamera agasobanura nimba yaratanze imbabazi. Rero amakuru yandi avugwa akavuga yuko ngo umugore wa Gafaranga Annette Murava ngo yaba yaratanze imbabazi, ariko nanone imbabazi urukiko rukazihakana cyangwa se ntiruzemere bitewe nuko ngo n'ubundi bari bamaze kwakira ikirego. Ibyo rero bikaba ari bimwe mu bintu ngo byababaje Annette Murava, cyane cyane ko ngo yifuzaga yuko ngo umugabo we anyuzwaho akanyafu apana gufungwa. Ibyo rero bikaba ari urujijo, bigumye gutwika imihanda ndetse bigumye gusakuzwa cyane cyane n'aba influencers bagiye batandukanye. Umwe mu basesenguzi muzi nabo bakaba bagiye babigarukaho bavuga yuko ngo Annette Murava ashobora kuba yarabeshye. Ikindi bakaba bavuga bati ni ukubera iki yaba yarakinnye uwo mukino, ariko nanone nimba yarahohotewe kuki atabishyira ku karubanda ngo abantu bagumye bamenye nimba koko mu ngo haberamo ihohoterwa, Gafaranga hanwe nk'abandi afungwe, igihano cye kirangire atahe. Nimba ari no gutandukana batandukane, ariko igihano cyangwa se ihohoterwa ribera mu ngo rigaragare, aho kugira ngo abantu bajye bahohoterwa bagumye guceceka nka kuriya nyine biri kuba. Ibyo rero n'andi makuru cyane cyane yagiye avugwaho na bamwe mu basesenguzi dufite mu Rwanda. Umwe muri bo akaba ari Jihadi. Uritwa Mutabazi we yaje akubitira mu mavi avuga ati njyewe rwose nabonye amarira y'ingona, uriya mukobwa arabeshya, ahubwo nta nakunda Gafaranga, arabeshya, Gafaranga yafungiwe ubusa n'ibindi byinshi. Cyangwa ni ikiganiro yakoreye kuri MI Empire kirekire, ariko yagiye agarukaho avuga ko Annette Murava nyine yaba yarakinnye imikino itariyo, ndetse uwitwa Gafaranga yaba afungiwe ubusa azira ubusa. Abarundi rero bagumye kwigaragambya muri Amerika bavuga yuko bibaza impamvu baba barakuriweho visa, bibaza impamvu baba barakuriweho kujya muri Amerika. Ariko nk'ibyo twavuze haruguru, Donald Trump akaba yabakaniye, ari n'ibindi byinshi cyane bituma ngo batemerewe kujya muri Amerika. Ubu tuvugana andi makuru nuko SADC ndetse n'ingabo zayo, Ritiko, imwe muri kampani zitwara abantu mu Rwanda hano mu mujyi wa Kigali ndetse no mu ntara, zamaze kwinjira mu mujyi wa Goma zigiye gucyura abasirikare ba SADC nyuma y'igihe kirekire bavuga yuko ngo batashye, ariko nyamara atari byo, ari ibikoresho bacyuye gusa. Ubu ngubu abasirikare rero, imodoka za Ritiko zikaba zamaze kugera mu mujyi wa Goma ku munsi w'ejo zigiye kubacyura. Kanda subscribe, reka ngengaruke n'andi makuru.